Dumi, mabali namin. Ay na. Kasibsibot la darosa kan katugang at asopi nga nagudo. Ay, sayabak man ay. Kasanubot nga men, napuyatan akmanan ni Dirabi. Nakipagrunrundak mat kami ng kanagin di barangay Tanaw. Sa bagay, adamot pagimbagan, ti panakipagrundak. Ado, ti makita anas kan nga iti importansya di ti barangay. Ado, ti makita a problema. Nagitilaunay maibulos nga aso, no itirabi. Ano isturbo? Anybody home? Ni katugangak. Yes, somebody at home. Yan. Tila may sungsungpat kaun. Mabit lang datang. Mayat jesong bat mo May mayat pa di pamasungad yo Umunag kayo. Ay, talaga nga umuniga ka. Ay, umayak nga rod dito balayo. Ay, ibatik to sandalyas ko dito ruar. Yulag-yulatan. Nalamis ti swelo. Saan? Kaslang amin at danabadda kak itay akwa. Kastaya. Ala, makamu kayo. Data, ibatik ka. Data. May kayo nga ron. Nagsapa ni nanang yu api manaw. Nagasnan samot ni Rosa. Uwan ta, adda si kasunda di munisipyo. Jay kano pan nakababaro ti business permit di poneraria. Uwan nga ron. Agkapi kayo. Ay, iso nga ron ng mayak. Nga magawid ak madla adagos no makakapiak. Isa si kantupay lang ti masapa ama pa ni barangay Hallway. Uwan na. Ija iton ti pagsurata kit istorya. Mabila nga ron, tayo sa ganak ti kapay. Taure siya kat sa anak pa nagkapay. Pag tanapanan ni Duming ija barangay hall. Uray madamdama aktupay amapan. Sino nga taday taya? Kasangsangpit ko lang. At dan sa pa'y mangisturbo ka data. Mabit lang! Si Kamot Gayam baka. Ni Manong Chairman Mat, kasla pagayat na yaw awag kanyak ti berngas ko abak ka. Isumot ti mangmangag kung awag na kititawakin ka. Ay, anyat may pa ikaw. Ay, kwa, awan ni Manang sufingan niya. Awag yun, nagudong dakan Rosa. Mabwisit ak kanila kay ko. Iso nga'y maya kundi to'y. Anya? Ay, imbag ta din nakasinurot. Ay, di naksurutan day jay. Padyasan nakasurot-surutan tapasubsuba. Anya? Under mo ka din nila kay ma? Wan day jay akin nakutong na. Di nakabailan day jay. Nay. Ay, ala, umudag ka ba Ibatin dya chinilas mo di tarwar. Pasensya kan. Ay, bilibakin ka baka. Pakmer mo nila kay mo. Ay, talaga apakner ko, Chairman. Tapno amuyaw. Adamot kat pakasaritaan jabungal na. Anya, ala, sumra ka pa nga ron. Adi tagsarsalita dito daw. Sige, Chairman. Oh, ituloy mo. Amuyo, Chairman. Oh. Siyak tinang bungal kan kwa na. Sa unto mo lang amin asao adi dumdumgag. Pinasubsuba kun Yay! Kastaya! Ay, nay, mabit lang Isaganak jay kapita ta agkapita. Ay, uray sa anan. Jay mang kay di buludag. Bumulod ka? Ay, uwan. Jay kumaalsong kan aluyaw.
Ah. Umay ko ibaga numabalain. Kat numabalin abuludag. Inak ayabandala kay ko kanti anak mi abaro tabag katenda. Ay. Daytan, ti sana mabalin, amay panaw, baka. Girapatanin, ni babulod ko na jay. No dabaywin niyaw, isutiyag yun dito yan. Basta saan ang mabalin abuludan di alsong kan alo. Dawid ni Sufing Dayjay. Jak mabalin ngipabulod. Jak may turayan. Nagatid duga palpalabras. Alsong kan alumad lagam ti gagara na. Di na pala yung baga adagos. Wino. Keras naksakit di na asik siya bumakad. Sabagay. Ubing nga dayo ka ni Sofeng. Kalaplapsatan na pailaing no nakatalikod. Sabalila at talaga tinagwapo kan damakun ko na saad na. Kukurso na dain. Sapay kita dito isang nakitay. Salbag. Balikid mo't kayam tay puruntong ko. Ay naglokon ni Duming. Tadi naman la dinilaw itay na panak di balayda. Ay salbaga talaga. Anyalat kun na dagiti nakakita kanya kon nga eh. Ay, nadan nyo daya ka baranggayan, sirman. Adon, ti pinagapan ng agasawa. Agagatel sa tidila na, no di makaistorya ti biyag, kakin biyag. Aya. Sapay manangimon samot nila kay na. Gusto ka. Sulisog sagid ding agpaiso. Agasem. Dayjay la agagara na. Ti bumulod iti alsong ken alo. Nagatidugan ti palabrana. Kahit impabulod yaw. Ay saan? Apaan na kayo mat ni nanang ipabulod yukit din di alsong kan aluyaw. Isu nga ro, dajakim pabulod, taam mo kapagapaan mi kan nanang yaw. Napatag dayjay nga alsong ni nanang yaw. Tatawid na pa iti daydi apong na abakad. Kat siguro, tawidan to mat ni Rosa. Una. Talaga apag titinawidan dayjay nga alsong abato. Dayjay laeng alsong ti makikita itan. Da kamilat ad alsong na kunak kuma. Woy, kasanaw, saan mat ngaminan nga uso ti agbayo ti alsong. Agsasalupang ti ungor kag iti kiskisan. Adu mutlat at baybaywan ni nanang yo alsong na. Una, tadi na inidyan ti nakairwaman na. Kat may mayat mo't talaga ti mabayo iti alsong. Irik man, wanoan niya. Kas kumano ag lubi-lubi. Ay, awan mga ate, wedi malubyan nga al-o kan alsong. Anyalakit din ni katugangak. Dilawan na ni manang baka. Nga madlaw mo't akay kayat na. Ay. Napay mat ngamin ni manang baka kas jay. Kasla pangurangan no tagtuma. Imbag kita nalapsat lata nga ore baka ito. No nakatalikod ang naka-shorts. Kung nagpintas abalasa. Ngam no simmangon. Ay, narikatan, tiyagsao. Nagloko. Makakidkidam man ang iti matakon, bigbigat pa ilang.
Ay, ore katawan samat ti umay ataw di ti barangay hall. Pagusto ka malalag ti matak. Narigat ngami na sana mapagustuhan ti kastoy. Ay, Nay, dumeng. Kaya't mo ti makaraman iti dudumeng. duduman. Tay iniruban. Wen, adda nga min umay agbayo iti dudumeng di balay inton malaong. Naibagak mo't kindi kini Rosa, ang mga no di na pa'y naibagakin ka. Talagang awan pa na ibagbaga na. Ay, ibagakaon. Adda nga min balikbayan akabagyan da baka. Bulbuludin da nga rod tawid ko nga alsong kas kada alaw. Ngam ay, jak ipabulod da gijay. Iso saan mo't ngayon pabulod ni tatang yaw. Kat gapo iti dayta, ijayan abala iti pagbaywan da. Ha? Wan. Nasaw kanyak ni tatang na ita bulbuludin naman ang bakka nga alsong yaw. Umay kanto, tatumulong ka nga agirob, kan agbayaw. Pambarantay tumutun, makirayo kadakwada. Kastaya. Nagtutulagan da kanukit, ngayon balay ti pag-uumungan da nga kakabagyan. Tasaan da nga rod amabalin na bagkatan ngay panidya balay da di alsong tayaw. Ay, alsong atawid ko kunak manlaengan. Gapoy di alsong kan alaw. Ijayan balayaw ti pag-uumungan da nga kakabagyan. Wen, malagip ka nung amin, di kabagyan ni Bakka, tibiyag da, iununana. Tasakbay ka no nagpahaway, baybay wunda ka no ti irik da ide. Awan ka no pa'y magtikiskisan idi apanawang. Iso matlagaya. Wanya, umay ka ito kin Rosa. Uwan. Umay kami nga rod makibayaw. Ngam kita ka amok to kagbayaw. Ay, di talagot agbayo, ti di mo amon dumaing. Di lamang iguso di di alaw. Di mo kat amon. Nekot, adu kayo matgayam nga kakabagyan, baka. Ay, wen manang sufeng. Inaawis ko amin ang kakabagyan may. Takasta ti kayat ni kasinsin may. Aya, anyamot nga iti nakalaglag ipan na iti kastoy. Nakadumot gayam deta pairob na. Adu-adu dumunday tan no mabayaw. Ay, wen. Agasem ta nasurok asa nga kilang di kinontrata na apaani ang mairob. Nagkukuyugan men tinapan na nga ni itay malam. Apaw, ay sumot lagayam Dandani mo't mairob amin ang. Ay, wan. Ay, badol. Piso ka mon day taalsong tarugyan tayon ti agbayaw. Huston to amay saruno day to'y mairirob pa'y laang. Sige badol. Won, manang bakka. Agdisi kayo na, dita. Ayan ti Alsong. Apo, nagtugawan nyo mo tayo. Ay, makabanog ti agbayo. Mayat ti kumpas tayo san badol. Sigod mo't at trabaho tayo ti kastoy, edi ubing tayo. Wan. Oh, asino mati sumublat? Nabannog kaming ken insan badol. Nagadumutan ti marak magipagbayo iti iniruban da. Adi ka Uwan nga rod tata. Dumlawak. Apaya di umastig asawa ni Bakka. Uwanan niya. Nadlaw ko mo, titay ka umaymi kan Rosa. Nakatugaw latan iti naintara kayo iti adayo basay. Manangimon sa mata talaga ti asawa ni Bakka.
Iso nga ta di man la umasidag kadagiti kakabagyan ni Bakka. Ta masuron siguro. Nimot man ang bakka ti bida jay pagbaybaywan da. Un kasinsin na ye bisita da. Ngem, wandan sapay mo. Madamdama kanupay. Numakita yu jay kasinsin na. Tsak laamaw datang. Apay. Balik bayan at talaga. Kasla Amerikana. Sa bagay, citizen ni Hawaii da jayan. So, napanakal mo ta. Ay dipindi mo da. Iti panakkel. Nan, mapanak man di tayan da. Mapantayo Ay, uwan. Aglut-luton da na nang yu iti kape. Yagdan to di tayan dagiti agkakabagyan. Nagadaw tayo agsisidnoblat na agbayaw, mabit lang day tan na pagtitinulungan. Da kayo may. Uwan mat, Lang agbayaw. sumublat ka mat nga ruda na. Ay Ngala-ala. Tapno di kay agpipin na to doon. Padasik mamut agbayaw. apaw. Ngamnay. Adun to tibingay kuwan. Sige man, chairman. Nalaing kayo nga agbayo. Ay, wun Kababayin mo't ano ni Chairman kiti di pagbaybayon tayo kakabusat. Ay, Padasik mo, tagigam iti alua. Nabayagan da di kasto iti trabaho may. Tap na dalaeng yapoy abaga. wala niya. Ay, baka. Amom tagbayaw. Umay kantag sinublat ta nga gigusaw dito yung alsaw. Pau, day tanan. Chairman, bayan nyo pa ilang ni Antibakka. Agap, padakin nila kay na. Kastaya. Apay ka no? Saan mi nga mo? Ay, ayaban nyo man kit di ida. Isudat tagbayaw. Ay, baka. Inong. Umay kayo man. Ay, naapaya. Agdanggay kayo mamad ng agbayo iti nairob di daw. Wadam jama, Chairman. Ay, umay kayon. Ay, no, umay ka man. Ipangulwam mangkit di ti panagbayaw tapno malpasain. Makapangpangana kung kat iti dudumain. Apaw, nag-gamas ti dudumang. Sikat ti kaaduan ti binayaw manong chairman. Ay, ay, san met ading siksi a balikbayan. Timulong aklabasid. Napigsa kayo pailang agbayaw. Maray awak iti panagkumpasyaw ken kasin box. Box. Yeah. Box ti birngas ni kasin baka kaniyak. Kaya't ko ti agbayaw. Kaduanak man manong chairman. Adapay saan anabayaw? Datati agbayaw. Ay, agbayaw kunak kuma. Yeah. Yeah. I like the way. I love it. Nga lang aruden. Isuro kang agbayaw no di mo amo. Halaga, saan ko nga amo ti agbayaw? Ay, isuro na chairman. Exciting! Sagay nga roden. Ay, sige nga roden. Ay, saksamo ti balikbayanan. Isuro kang agbayaw. Ay, di, agbayaw ading seksi a balikbayan. Domeng, nagraragsak mo dagiti agkakabagyan di tayan ti alsaw. Di dapay nakabayo aya. Mautin sa napisok na jay bayun na tatang kan ti balikbayan. Anya, datatang yo kanti balikbayan ti agbayaw. Isuron sa ni tatang agbayaw di balikbayan. Nay, agraraman mo't di ta kasinsin ni Bakka. Di na katamo ti agbayaw. Nakman iti ayanda. Saan na? Yuli da dito balayo ti duduman, apaman na mataapan daan na imbag. Dito'y... Ay, dinakman lapdan, Adumay. Inakman kita, ano na bayo da amin ng tinirob da.
Nadya. Day, Ay, Manang Bakka, Na- ipatam nila kay mo. ni apay. Ano tapos masama kang dumay, king ka man na kanawa. kanyaya na tan. Ay. Ay, tan. Oy, apa yan? Tan. Awan na nyaman na dito. Ay na, awanan. Awanan. Nay, Anan, asin. Awandan. Asin ang tiwanan. Nagpukaw dan iti kasip ngatan. Bayam idan baka. Jaklaim pagarop. Manangimon nila kay ikaw. Tagayam. Isut agar aramed. Saan kayo amawatan? ala, amuyong, tasyak adot amok jak lagtagtagari ka. Isumot kat adyak kayat nga ipanayo dito'y day taalsong kaw. Idi ko na mga agpairob jay balikbayan, akasinsin mo ta, makapangpangan, iti duduman, baka. Manang safing. Imbagak, adito'y kayo nga agirob, kan dito'y amabayaw. Tapno matiliwam, ajay kasinsin mo, kan nila kayo mo, kat. Kayat mo asawan. Gapo di taalsong. Wan, gusteng. Amok. Nga ado tinaragsak ang makipagbayo di taalsong. Katpunaw, gapo di taalsong, natiliwan ni Bakka, nga adakarkar na, kadalakay na, kanya kasinsin na abalikbayan. Gapoy ti alsong? Ada... Ay, anyan. Natagtaga-inab kumutan ti alsong at tawid ni katugangak asufeng. Dumi, mabali namin. Ado ti pasyente nila kay Ido sa manubang Aya. Adda ka di manan nagsangpot na customer na ngagpasumang. At dali ma iji balayda anaggapoy ti kabangibang nga barangay. Kasta. Mayat mo ti kasta pagkwartaan na ya. Nangam, pudno nga ta makaagas. No jak agbidot. Kaano la adimtang dito nagbugsutan. Wen. Iso ang mas daaw akidi ko na daa makaagas. Tawan pa'y mo tinakita tayo ng inagasan na dito'y nagbugsutan. Sa dino ngamin aya, tinaggap-gapon niya ama Ido sa tang. Sigon iti aking balay iti pagdagdagusan na. Sigud kano ataga 10 langgit. Nagdapat ijay pugulaon yun. Sa imakar ijay balbalayang. Aging ga nagkalapaw ijay bantay kawayan. Sa imakar ijay... Ay, imakar dito'y nagbugsutan. Wala dumanan iti umang nga agakar-akar iti pagbalayan. Iti edad na nga 80, agistasyon mo't nga tan. Kat dito'y nagbugsutan ti pagistasyonan na. Mabalin na kasta. Dito'y ti pagbugsutan na. Padasag tuman kit di mo ti agpakita kinkwan. Apay ngagpakita kayo? Aday pa konsultakin kwa na. Asagubanit ko. Ay, kunaklanoan niya. Apay, adda sa gubanit yaw. Dahito yung arod bukot ko. Kasla ka na yun na nak-nak-tanghan. Dagitan sa ti expert ng agasan kayo. Baring no isot makaagas kanya. Tanay. Awan mo't pagsayaatan na dito'y tumtumarek. Baring laeng, no ison ti makaagas, iti daytoy. Ay, kunakla no niya pilpilaan na giti tao, iti pagdagdagosan ni kakaidos. Agpaagas mo't gayam dagijay. Ado manon ti tao ijay, nanang. Nagado nga road. Anya, imawag ka din ni Rusa. Anyat ko na na. Di pala kano makaaway. Saan kano pa ya palubusan ni ipagsun niya. Agpakadwa. Tanda kano asikaswan da akasapulan na apapilis iji munisipyo da.
Nagado ka no ngamin ti tao. At idog ka no, ti pila. Ay, kasta aya. Ay, uray sa dino itan. At daalat tapila gapot ka adot tao. Kasi jay ayan da jay alakay idaws. Dagita nakaado ti tao ngagpipila ti epekto ti panakapupok dagiti tao hindi kakarwan ti pandemya. Kunam lang nakabulos abalo dagiti tao. Kinunamo, dumeng. Makaginawa mo't nga tan nang itaglaklako iti tiyendaan. Malako damot nga tan nang iti angkaten da tagilako da. Ay katun Dahil di kang itingitan di pandemya, nagado ti madadadal anat natang. Takasano, awan mo't gumatang Dan nakakulong nga rod dagiti tao, saan damot amapan makatsyenda. Masnuk man la dagiti mapalubusan hindi arumwar ang makitsyenda. Ket dagitay ada credit card da. Agurder dalaptan iti Grab amakon ko na. Bayaran damot iti online. Ay, won nga rod. Sa bali at talagan, dagiti adda kabaalanda iti biyag. Ay, imay nakla inis istoryaan ni katuganga kasuping. Ay, awan na trabaho akon. Impag atapin malawin. Ay, gamle. Makaturturo ka matay na. Ay, makamulita. Tinapatay kita. May ritip ko pa. Makamunton magsurat ang wala mapanak to matlaang hindi pa nang kay Holinton malaw. Ay na, iturog ko pa. Ay, Nay, ado ti pasyente ka dagiti nakalinya at ugaw ngam umulsamot dagita. Si kamot, tila ibagbagam gusteng. Amang ano saan dala nga agkaam mo iso nga awan ti agsasao. Adamot nakasurat anagan ti lugar iti batog di tunggal nakalinya. Unak pa iso. Kaya't asawon dagita na isurat kat ti lugar ang naggapwanda. Kat, kita nabaet-baetan dagiti agkakalugaran. Away. Taga Sampulanggit. Taga Nagpugsitan. Nagbugsutan. Nagtupakan Sampulanggit. Nagpugsitan. Nagbibinaet dahi. Uli nga raw, ngam apay nga ta. Amok, no apay akasta. Anya mo tiyan mo mamakagapo? Binaet-baetan dalakit de dagita kakalugaran min no agaam mo. Tapno awan ti agchichismes. Ay, hun, aya. Ay, amo dalatamot, aya. Mayat. Sa dinong iti pagpwestuan talakay, makipila ta kadimot dita. Lakay, di kay natagaray. Maiparit ti sumana ko dito tatumakyas dagiti karkarma. Agarasaas kayo laang. Lakay, maiparit gayam ti sumana ket sa uta asao itan.
Agarasaas na kanulaang. Di. Agarasaas na bakit? Day kasla. Akakaitata. Anya, sasawa mo't alakla kaya. Isumot lang ako ang tiyagsasaw. Kunak nuumod da. Gaya maipare. Ay, Buwan. Anay, agpagas kayo, mat. Ay, una. Nakapila kami, aya. No, saan kami nga agpaagas? Uwan gayam, ay. Senyor kamin. Ayan tipila ti senyor. Ay, sorry. Awan senior a priority ita. First come, first serve. Taadayo tinagapwan dagiti kaadwan na apasinte. Kasta aya. Sana kami ngam amuan niya. Apay, sino kayo? Bigbigan na kami. Ay, sorry. Da kayo matgayam, chairman. Di kay na ilasin adagos ta. Nakakalugong kayo matgamin. Yak nakita ti kalbo. Tipe kalbo, tinakita na. Ay, aguli tasungaw gusting. Mabali na napag-isabitan iti kaldero. Masurunak. Agawid yan. No, sorry talaga, chairman. Umay kayo. Ada iti unag ni Apo Mangagas. Di mo, ada pila. Pila, dagiti makauray dayta. Umay kayo, tada kayon ti umuna asantigwaran ni Apo Mangagas. Ala, agita ka mo tita, chairman. Agdata ka, taadari ka pag ditabuksit mo. Paggidak nga eh. Ay, wala ya. Awan gayam katri. Kwa, agida ka pala ang ditatugaw. Kat agpungan ka itisaklot ni bakit mo. Anya? Nay, medyo madinsa day ta Apo Idos. Sala agpungan ni gusting itisaklot ko no. Sula ka, Nay. Man ano ayan, wata. Wala kitin. Anat kanat mo. Nakaidakan ron akanayon uno. Agida ka itan. Kat agpungan ka itisaklot ni bakit mo. Yay. Alawin. Agidakon. Agplastarkan suping bakit. Awan la, dik. Wala. Dayta, Agsimpak. mayat tagpungan diti saklot. Ang mga numaiturog ko dito, yay. Agsakit pa di buksin ko. Malagip ko lakit nga ron tinapalabas no kastoy. Lipating pa lati kahapon lamang. Di panunutom kat. Sweet kayo kan lakay mo. Nauray saan kan sweet kinkwana. Ay. Wala. Plastar kan ta. Orasyonan kan. Umay kan karma. Umay kayon karkararwa. Akin karkarma. Ken akin kararwangay dagiti ayabam. Ay, apo sultuladan kamutin. Ni apay ngay. Karawa kamutin. Di kuti. Ang mga numakabulo. Yay. Madi. Madi, timarikap ko dito ayan ti pusing mo. Apo, saan ba't ngamin adidat ayan pinasakit? Salbagan niya, pangpangatong basit. Madidita, ingatong basit. Asus. Ay, na po. Madi nga rin jay, inurasyon. Ay. At ako ka, baliwak. Gagangay na. Anya ti gagangay kakaidos. At mailiw. Anyat ko na Apo Idos.
Sino ti mailaw? Adya ka di mailaw kini Gusteng? Kumusta nga tan nakatugangak? Nakaro di sakit ti bukot ni katugangak Agusteng. Kapilitan na siyakmanan ti mapatudon ni ti barangay hall. Sapay magsikol samot lagi ti padak akagawan lagi ti babalaydan. Tawan man lat umayimat ni ti barangay hall. Ura jela ko ma-office rob daday ti may saraw. Ni Rosa. Hello? Nganyangay. Sinurot mo datatang ijayan ni Ama Idos. Aya. Ay, kunaklan o nakasangpet kan. Sige nga ron. No, awan-awag da, inakto kita ni da. Uy. Sige, bye. Sapay ko maa. Saan anakaro ti agalin ni katugangak ka Chairman. Kasi di pa lang kami napan iti doktor. Sam labas ito na. Santigwarin ka pa'y maminsan. Nangag mo, Gusteng. Apo Idos, mano ka santigwar daytan. No, ni Gusteng ti mailew. Asino ko mga ti kailiw na. Imposible mat asyak agpungpungan lang arudan dito saklot ko. Ay, sikat, ti kailiw na. Apro sa mga mintalulunan na tapno marik na asaksak-lutem. Anya kumamot ti marik na ha? At ti baara day tadakulap mo Wala na. Abkidem kamet kat panunutem langan alampong ni Chairman. Amuyem ti lampong. Salbagan. Lukluk ko nagsamot at alakay. Hoy, Gusteng. Tasongom, mabalin man na pagipitinan ni ti kaldero. Di ka to nga nabutom. Di ka mamutsuping. Nalpas ka din ti orasyon, Apo Idos. Wen, akwa, masapul, ang maaramit tikid daw ti karkarma ang may iliw. Agatang kayo kano. Ibagam nga ro din no anya dagiti kasabulan na mayatang. Daytoy, dinggin nyo. Lilitsunan na baboy ti may parada. Pasurutan iti pinadis para kapre. Arak nga estate side. Inapuya diket. Talo analing tangay itlog. Plus talo ahatog. That's all. Awanan? That's all kurakalang arudang. Pahabol. Ay nalipatak. Tunday kapatgan. Anya pa'y? Kwa. Sumapol kayo kano iti gwapo. Dahil so ti agbalin asaksi. Dahil agdadamo Anya agdadamo? Dahil sana pa yan napadas dinagarang. Ay, agbuyan tula ka de, ti aramidan na. Isu ti mang buya, iti panagatag. Ala, sana bali. Siyak tulatan ti sumapul, iti gwapitong agbuya. Ay, kaano nga ron di panagatang tayo, Apo Idos? Asap, Chairman. Mabsinak may kitin. Litson kumaha. Litson? Ay, nangina ti baboy ita. Angem,
Adumot na tatag litson. Iso litson ti request ti karkarma. Unay abayag yun. Ay tanda ni Jakon maibturan to'y rayumak. Pasensyakan akabsat. Ado nga min tirikititos ni Apo Idos anang santigwar kini Gusteng. Ala, uray kat si Kanti Subaruno, kabsat analapsat. Gusteng. Nagasat nila kay mo iti day ta alapsat mo. Ay, awan pa'y lakay ko. Ngam, addaak iti pwede pa kami porsyon. Agpaiso kaday adalapsatak pa'y laang. Ay, uwan mat, lapsat. Ay, thank you. Gusteng. Kung naklanay siya, bakit? Ay, mabantan siya pahing. Ang mga nutugmaan nakdaytan. Nakaroon sakit iti sa gubanit ni tatang. Di dan malakip ti umawag. Mapanak sa langan ni Jay. Ay, oray, tanabilin kumutan ni Kagawad Maring ita barangay hall. Naging bibisinak namin. Isa nakapanawak biit dito opisina ti barangay. Awagak man, tay pambarko nga inawagan nak ni chairman. Kat ibagak, apapayabandak iyayan ni Ama Idos. Napanak iyayan ni Ama Idos. Yung saan kayo mutan anaabutan ni Jay? Ay, Iso ngay maya ko ni ti balayaw. kasangsangpet milaeng dumeng. Kumusta ti marikrik na ni tatang nanang? Anya ka na, ti sakit na. Yak maawatan. Ngam, agatang tayo ka na. Anya? Atang ka no ti solusyon. Iso maisagana dagiti mayatang. Aya. Nakarong araw ti sakit ni tatang. Hanggang bukot na lang may. Bukot na laam ako na. Ngam, adda ka no mailiw akarkarma. Anya? Karkarma. Mailiw ka ni tatang. Ay, jakman ambaw. Day tangarod ti jak maawatan ako nak. Kas lamang lukluko mo't nila kay Idaws. Ngam ala, tung palan tayo Mamati la unay mo't ni tatang yaw. Imbag na nakasangput kamot lang, Rosa. Madanagan nga iti imbagang maagyatang datatang. Iso nagawidak adagos, idi awanan problema ni Kasinsin. Nasayat no kasta. Aguray talang dito salas. Makumikum da di tarwar. Andamot ni tatang iti kwartaw. Ayan nga ni Ama Idos. Da di tarwar. Ayos ti pukis Kagawad Duming. Agimbag to ni katugangam. Nasayat no kasta, ama. Nakasarsaran tamot tayo. Nagsaya atan na agimbagan, Ama. Awan samot sakit nan. Kat di pa imot lang na orasyonan. Nagpamarang salang mo't nga da sakit na. Anya di pagpakamon. Rosa. Di mo ko natikasta Kagawad Duming. Ang mga nagsubli na gaya na bugawa karkarma. Orasan tapno inakalaan dyan na yatang alitsun. Pagsasangwan tayo ka din dyan litsyon, Ama? Kitaan tayo no di inibus dagi dyan naatangan. Wala, isa gana yun nagiti nagduma ka sa pulan. Dahil nakitaan dyan litsun. Kasla na taranta, iniimbagak nga awan samot sakit ni tatang. At dan sa milagro. Si kakit di. Sumanao ka. Urayan tayo kadilaang. Ay, awanin, Rosa. Ne, nanang.
Apay akas lang masusuuran taro pa yung anya ti awanan. Naibos ka nun dyan litson. Anya, Anya? inalunos dagiti karkarma, di si bubukal alit sound. Ay, amok pa yan. Ayan ni Ama Idaw, sa kasaaw. Nagpukaw iti kasip nga tan. Inalakano dagiti karkarma. Nalpas. Palsaw amang ngagas ni Ama Idaw na nang. Rumeng. Ay, Agsaw ka, babae. ano, Wala pa na nila kay Idos. gustay. Nakabungtot ni Tatang. Hintay kitaan. Hindi kitain. Ay, gustay. Ay, sino ti kapungtot mo? Sika. Ay, sorry. Diyak na ibaga kada kayo na palso amang ngagas nila kay Idos. Kunakun kay. Nalpas ti pulay. Nalpas. Tagay na pakmanan. Anya na dyan natagtagay na ka. Nila kay Idos. Palso amang agas. Domi, mabali namin. Sa dino ti ko nam apapanan nyo ka na ng Rosa. Kam kumasarong karan ti anak dana namin niyang abalasang. Kan sumangpet manipod ija syudad nga ayan ti trabaho na. Taya da iti call center. Wen, inyawid da ka nun takas la sinukwan ti doktor. Apay, anyat sakit na aya. Saan damot ka no ang nadayagnos? Anya nga reta. Ayom, tipindrimot noon niya ti marikrik na na. Iso a plano da nga ipakita iti baglan kan mambunong. Anya? Mamati da pay ka na kita. Ipadas da kanulaeng. Tadimot maagasan ti doktor. Sa bagay, arami din amin na pamuspusan. Wen, iso nga inyawid dan dito probinsya. Tadamot ka no dagiti saan ang maagasan ti doktor. Ang maagasan dagiti herbularyo. Wano babaan iti herbal medicine. Puno reta. Ang anya nga iti sakit na. Tawan madayagnos dagiti doktor. Anya nga tangag paiso ti sakit ti anak dana namin niya. Ay, dahito nga ta. Anya nga ta ti agas na ti tuglib ko. Dahito ti agas na. Iridip ko. Ay na. Pampanunutak na niya ti sumaruno asurate. Mayat sa. Ti sanda ang madayagnos wano maamuan ti sakit ti anak na namin niya. Uy. Ay, kasano nga ta. Ngay taray ko. Anya ti makaagas ka ng kuwana. Sana maagasan lang iti doktor. Ay. Kasano da ito yan, arigostilong asawa. Nagsubli ti sakit ti anak ta prinsesa. Kat nakarulaon na yan. Diya kaya tama po ka ti anak ta. Kakaisuna ka nagmaymay sabong buto. Ay, apo. Ay, uray siyak. San ko lakit ding ipalubos ang matay ti kakaisuna nga anak ta ken prinsesa ti pagarian gustis of asawa ka reyna. Anya nga ron ti aramiden ta. Adun ang mangagas iti pagaryan tinaayapan. Tapno mangagas kan kuana ngam napaay da. Doktor kas kada herbularyo ngam saan da natumpungan ti agas na.
Agpaiwaragawag akmanen reyna nga asawa ka. Anya dayta, agpasapol ka manen iti mangagas. Saan? Paiwaragawag ko nga sino man ang makaisangpet dito iti agas ti prinsesa nga anak ta. Nga iso ti makaagas ken kwa na ikak iti adu apirak. Anya? Saan lang nga dayta at danto pa'y sorpresa kiti makaagas. Anya mo't dayta? Para kada talang daytoy, isunto pa yun ti pakiasawaan ti anak ta. Anya? Kasanod no may salang amamirmiraot ti makaisangpet iti agas. Ayawan mapalinta. Kinapatag ket agimbag ti patpat genta nga anak. Ken kakaisuna abunga ti inarasaas ta. Ay, agyaman hak, ari gustilo nga asawa. Kunak lakit din no bimado at talagang ti pusom. Saan ko ang may sakripisyo ti anak ta, asawa ka reyna. Awanan sir-serbi ti pagarian Agustisov numatay ni Rosa. Sige nga rod, asawa nga ari gustilo. Bilin mo ti parawaragawag. Wen, payabak dagiti soldado, tay banduda iti amin na sulit ito'y pagarian Agustisov. Kastamutan iti kabangibang apagarian. Madagdagos ko maaari gustilo. San arumbang agdadaal tayo iti kanito? Tama nga numagabay ton ti amin. San pa yun ang makapangpangan? Kandakkelan ti kamutungan ni Prinsesa Rosita. Dayta nga ro di pagdanaga. No anyakit di ngagpaiso ti sakit na. Tauray dagiti agkakalaing nga doktor manipo di ti agduduma apagarian. Ket saan da maagasan, ken saan da maibaga ti sakit na. Agulimak kandumngag kayo amin. Agsipod tada pamilin ti ari. Nga asino man ang makaipan iti agas ti masakit a prinsesa. Maited ti kakapat a pasat ti pagarian Gustisov. Ay, nagkasat na ito. Kasta ka day? Wen! Sige! Tamasapol ang maibando iti intiro a pagarian, tibilin ti madaydayaw nga ari. Kakapat ti pagarian ti maited iti makaidatag iti agas ti masakit a prinsesa. Masakit gayam. Isumat lasanan arum-rum maragumatang iti putaw. Nukas diya may batogak iti palasyaw. Ay, nagsayat ko man. No may tagtagainap ko ti agas na. Oray isaldak ti biyag ko no kasapulan. Saan ko ilibak? Hindi pa lang ang gusto kung agayatak itinapataga prinsesa. Amok asanak amay kare. Iso nga umdasan ang makitak tunggal gumatang itilakok aputo. Kastamot na iti panaggusto na itilakok. Umdas pa yan nga agas ti bannog ko, tinasamit na isem na. Tunggal agsango kami. Agpatinggalang siguro iti arapahap na ito'y. Simbang peten dagiti nagibando iti bilin mo asawak nga ari Gustilo. Wain, asawa ka Reyna Sofia. Panagkunam nga ta. Adda makaisang pet iti palasyo iti agas ti patganda a prinsesa. Dakkel tinamnamaken pamatik. Sapay la ko maasawak nga ari. Matayak lakit timot gaputi nalaos aladingit. Numatay ti kakaysuna nga anak ta. Saan ka mapukawa ni tinamnama? Adda makaisang pet iti agas na.
mangnamnama kiti dayta. Dakalagungguna ti agur uray iti asino man ang makaisang pet iti agas ang makapaimbag iti anak ta. At dalat-tadanag ko asawak nga ari. Anya? Mga no. No anya? Apaya di mo ituloy ti kayat mo kumangay baga. Mga no saan mo patuluyan nga ito tin Karim. Maitad iti makaisang pet iti agas ti anak ta. Kat gapo iti dayta. Agsublin tumot lang ti sakit na akas iti napasamak ita. Kat ipatay nanton. May siya nga ari asawa ka rin. Tak dirak ti sao. Gamitin na palabas in karkarip ti kasta. Gamdi mo tinungpal. Ano pala? Agyaman na. No kasta ti kunam. Kensanak ka balasubas? Agpaiso. Iti kalabas nagbalinak Agam Road. Kensan ko basta kahit amapukaw. Ti uray sintimo. Iti nagrigrigata ka kinabaknang. Ngam iti daytoy agundaway. Awan makaartap iti kinapadag ti anak ta. Iswa. Maitid uri kakapat ti pagarian Agostiso. Ipaay ko. Awan anyaman na kanyak dayta, asawak arena. Manungal dawan tinaglabas. Sipod na iwaragawag ti may papaniti masakit a prinsesa. Kastamot ti dakkelunay agungguna ama ito di ti asino man, ang makainatag ti agas. Dakkel ti ayat ko. Asyak ko mati makaidatag ti agas para kinkwana. Ngam imposible ang mapasamak na ita. Pangalak kumangay. Kangurunan ti amin. Sa anak amang agas wano doktor. Saan ko atarigagayan ti dakkelagatan? Wano dakkelagunguna nga ito ti madaydayaw nga ari. Lupay dakkel a kinabaknang na kakapat ti pagarian Agostiso ti maitod. Akatukad ti agas a makapaimbag iti prinsesa. Nadalapan nakabalin na. Saan a kinabaknang wano na materyara na banag ti kayat ko agungguna? No di ka ti puso tinapataga prinsesa. Dominico, anak ko iti bunyag. Ninang kong engkantada. Langam ti mariribukan unay. Idi paila na minsan na mariribukan ka. Wan nga raw, ninang kong engkantada. Ngamin ka... Ngamin, kayat mo asika ti makaipan iti agas. Ti masakit a prinsesa nga anak da Ari Gustilo ken Reyna Sofia. Amom dayta, ninang kong engkantada. Amok siyak pwede ko na. Nalipatam sakit din amay siya nga engkantada. Ay, kaya man niya. Amok akursunadam tim prinsesa. Ngem, di nakakayat ni Ari Gustilo. Tamay siya kalaang anano mo amamuto. Wan nga raw, ninang kong engkantada. Ala, mapan kasumakdo iti datdatlag adanom iti bantay na gungaran. Anya? Adda borayok ti biyag iti sakaanan na. Agpaisaw, ninang? Wan, Dominico, saan abasta tao ti makaala iti danom dayjay aburayok? Anya ti kaya tiyo asawan, ninang kong engkantada. Dagiti lang addaan na dalos anakem,
Ken pa nagpuspuso ti makaala iti dayjay adanom. Agsipod tadag bombantay ijay. Sa deno ti ayam da Ari Gustilo ken Reyna Sofia soldado. Natural at dada iti trono da. Kaya't tinapatag a prinsesa kasarita ida. Kasta ka di. Apay, anyat kasasaad tinapatag a prinsesa. Panagkitak ken kuana ket kasla saanan ngagbayak. Anya, kayat mo asawan, matmatayon tinapatag a prinsesa. Saan ko lang mo? Mariknak ka nakapsot launa yun. Dakkel pa yun tikimutungan na. Anya, Saan ko la kayat nga ibaga kada Ari Gustilo kan Reyna Sofia. Tama nga nung makabaso lak wino kapungtot da. Nang runa iti matay tayo nga Ari. unmat ket dia. Nang runa ket ipatpatag dala una iti kakaisuna nga anak da. Alabayam, ipakaamok adagos kadakwada. Anak ko, a prinsesa. Amak nga ari, inak na. Sanak san nga agpaya. Patib kerem kumatirik na manakwa prinsesa. Saan ka ama po kawan itinabnama? At danto makaisang pet iti agas mo. Kasta ngagpaiso anak ko a prinsesa. Saan kon ama ulay, amak nga ari. Nakapsot ako na yan. San ka ngagsawi ti kasta? San ka ngagdanag? Patyek nga do tagtarigagay amang sapol iti agas mo. Agsipo dadakil agunggo ti ipaay ko kadakwada. Pudno dayta anak ko a prinsesa. Iso patib krem ti pakinakam mo. Inak na. At ako makitawag kada kayo. Maanya dayta, patga ka prinsesa, ibagam. Mautin daytoy akit tao, amak nga ari. Sapay na ko, ma. Tapat kanya, tikitaw ko. Sige, anak ko, prinsesa, ibagam. Siya kunti mangibagakan ka. Kaya't manuno saan ti amam nga ari, mapatgaan day taakit tao mo. Igatangan da ko maitiputo. Anya? Puto. Tailaklako ni Domenico Mamoto. Sige, pasapol ko na di amamuto. Ay, Diyos nagaduwa kahit na akanan, kitawan. Ala, bayam, asawak nga ari, mangbilin ka iti soldado amang sapul iti dadya amamuto, kat paumayam ditoy nga daawit na aputo. Asawa ka rin na, itamot laeng. Agyaman ak. Asidega ko niti palasyo ti Pagarian Agustisaw. Malaksid iti datdatlag adanom nga imut ko ang naggapo pa iti burayaw. Ang masarakan ti bantay nagungaran. Ang dapay puto nga itad ko iti napatag a prinsesa. Anya, dagiti awit mo. Adawit mo aputo. Ada, madaydayaw nga ari. Saan lang nga puto? Natikat imod ko pa iti dattatlag nga agas ang makapaimbag iti napatag a prinsesa. Anya. Uy, madaydayaw nga ari. Isa palubusan da kumaamang painom ken ko na. Sige. Ngam. Iti may sa kondisyon. Uray anya kondisyon, madaydayaw nga ari. No pa'y amok at asino man ang makayog dito iti agas, ang makaagas iti sakit tinapatag prinsesa, kat maitid kan kuha na ti kakapat apasit ti Pagarian Gustisaw. Wayne,
Kastang arod. Palubusan ka. Kat may salaang ti saok. Ngam, daytoy ti may bagak. No saan nga gimbag ti anak ko, paputulang ka iti plaza. Wen madadayo nga ari, nakasagana ak. Kan saan ko akali kaguman dahi ta akadakkel asan ko. San mo akaya tited kuking kakatukad ti panagimbag ti anak ka? Awan sa bali akapatgan kanyak, no de ti panagimbag na. Anya. Napataga prinsesa, Domenico? adda imot ko aputo para ken ka. Ken adamot datat lag adanom ngaysot mang paimbag ken ka. Atoy, Juan, agamanak. Kanak tiawit mo aputo. Kan inumagti ko na matanom. sige, Prinsesa Rosa. Kanam nga umuna ti puto. Sa isarunom ti danom. Tati puto, isot tinapay ti biyag. Kan ti danom, isot ti danom ang nagtaon iti burayok ti biyag. Sige, kanak kun Domenico. Anak ko, prinsesa. Prinsesa Rosa, bimangon ka. Juan, inakaray na. Amak ngari. Ay, nakakaskas daw. Nakaskas daw. Agyaman ako na Domenico. Nagsakanak na imbagan kan na pataga prinsesa. Malaala. Kas na ibanda akong kunati asinon ang makaisang pet dito iti agas kan makapaimbagkan ka, Prinsesa Rosa. Asawa ka rin na. May anak ko ba amang ibaga asawa nga? Kat pangaasim, saan mo nga ibabawi ti inkarim? Anya ka di tigunggo na ni Domenico, inakaray na. Kas na ibando, maited ti kakapat apaset ti pagarian gustiso. Iti asinuan ang makaidatang iti agas ang makapaimbagkan ka. Inakaray na. Napataga rin na. Awanan parikot pa'y may papanitigong kunak. Agsipod ta saan ko nga almanan ti imbaga ti madaydayaw nga ari. Kas itinakunak, umdasan na pakaragsakak ti panagimbag mo. Day talaunay ti dayawag kan ka, Domenico Mammuto. Puto lagayam, kandanom, tinakaagas kan ka, anak ko prinsesa, kan insang pet daytoy dayawag unay ti kinapakumbaba na amamuto. Napataga rin na. Iti daytoy aguntaway, siya kun ti mangibang paga. Saan lang akakapat ti paset ti pagarian gustiso ti maipaaykan ka. Ari gustiro agtalda ka. Pangasim agulimag ka. Masapol atong palam ti kinunam a surpresam. Iti asino man na makaidatag iti agas a makapaimbag iti anak ta. Agulimag ka. Agulimag ka. Saan ang maartapan ti anyaman asa ni kuawon o gamang ti biyag ti anak ta asawak ngari. Inakaray na. Iso ang malaksid nga iturayamton ti si bubukal a pagarlian ti gustisop. Sika Domenico Amamuto. Si kapay ti agbalin nga asawa ti kakaisuna nga anak mi ani Prinsesa Rosa. Anya, Pudno ka di, inakaray na. Wen anak ko prinsesa, agbalin amanugang mi daytoy Amamuto. Nakita mi ti kinasaya at na at tao. Domenico Mammuto. Uray may salang ti Mammuto nukas ken ni Domenico. Agpaisoy na karay na. Agyaman na, kinakaray na. Hingal pa. Asawa nga Arigostilo. Anya pa'y latararamidab. Maibando mo ni Tintiro a pagarian. Di pa nagkasaran na Prinsesa Rosa ken Domenico Mammuto. Wan asawa ka rin na Sofia. Wan matungpal. Nalaos unay tiragsag ko amak nga ari. Inakaray na. Kinapudno na. Nabayagan nga agayatak kan Domenico.
Domenico, ay ayatan ka. Ay ayatan kamot unay-unay, Prinsesa Rosa. Ay ayatan ka unay-unay, Rosa Dungaw. Po na yan. Agpaiso, Dom. Wen, Rosa Dungaw. Atakan, Rosa. Una yan. Nagainap ka manan. Ayun, gayam. Naasingan ka no gayam ti anak dana namin yang. Ada ka no nangapal ken kwa na katrabahuan na. Anya? Ada kasta? Padre, pabunyagak man to'y anak ko. Anyat, ipanagan mo kinkwana. Tigre, Padre. Nay, Domeng. Saan mabalin ti Tigre? Tanagan tinarungsot nga ayop da ita. Mabalin, Padre. No mabalin tilyon, di mabalin mo ti Tigre. Mabalin. Doming, doming, mabalin amin. Doming, doming, mabalin amin. Doming, doming, mabalin amin. Doming, mabalin namin. Mabalin namin. Doming, mabalin namin. May saaman nurat. Nasirib, nasariwawag ti panagpampanunot na. Ngem, nalaka amay ridridap. Kaya rigan na ti saksakulap wenno gareng. Nagduduma ti akam na. Bida, kontrabida, ken observer. Di yung arod diwaya na denggen ti inaldaw apan nakigasang-gasat ni Doming iti yuyeng ni tagtagainep. Doming, mabali namin. Manipod iti Lovelet Artist and Talent Center, isagot kada kayo ti Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Radio Philippines. Ket iti sabali manen na parang iti pan nakigasang-gasat ni Doming iti yuyeng ni tagtagainep. Isagot mi kada kayo ti istorya na Pauluan. OIC Doming. Dito'y drama tayo. Doming, mabali namin. Ado ti maragsakan. Ado mo ti aglibi. Nyamanan ay adeta ibagbagam lakay, dumayamudum ka manan. Dahito'y nabuyak man a reaction video. May papanmanan iti anya. Inya kumapay. May papanmanan iti kabarbaro a presidente. Apay aya? Adda nga rod ng babalaw iti gastos ken kaadot delegado ti presidente. Anapan iti Switzerland ngay matindar iti World Economic Forum. Pumet. Di dala mo umamot amang birbirok iti pakababalawan ti presidente. Huwag nga rod. Agyaman dakit di kumaa. Tagmay-may sa anaawis, manipod kadagiti Asian nation, wino Asian leaders. Kat personal kanu pa'y gayam nga inawis da, pare ti data a forum. Aniyan? Ngamin, pagsayaatan ti amin a Filipino da ito'y. Apay, sanda kayat, asumayaat mo ti panagbiag ni Pinoy. Kat siyempre, kaaduan na kadagita kontra ket adda mabalinda. Anya ko matbibiyang dangay no adu ti agrigat apada data. Ay, day tangarod mo ti madi nga ugali ka naramid ti tao. Ti kayat da isudala ang tibak nang kenagin awa ti biyag na. No siyak, maragsa ka na no sumaya ti biyag ye tao. Anyat amom, no adan to gundaway wenno panawan nakasapulam ti tulong na. Sanaya. Katuon Saan tayo nga amo ti tayak ti bihag? Tay kunada nga rodan. Kas lapilid dayta. Wen, di mo lam mo. Ita, ada kay gituktok. Inton bigat, nababtuog kan. Ada ka ni ti baba. Napandagan kan to pa
kuna da ito'y reaction video dito'y. Iso ang naawis kano ni PBBM Switzerland tapno irwar na ti Marcos Wealth Deposit ijay tapno mausaren para iti pagimbagan ti Pilipinas. Dayjay kano ti may sa kadaklan Marcos Deposit Gold. Na. Nagsdayatan kayo kastangag paisaw. Ngem kasi tinakunak garud bakit. Ado ti maragsakan, ado mo ti aglibe. Oray kat, break time pa imot lang. Tiridap ko man pa dito tugaw ko. Nalpas kami imot na nanangan. Ay. Talaga adak magawinan ti umay at tuglip ko. Uray pagbit lang. Mapagustuhan lakit din ti mata. Napanan nga ni tata. Di tan kantina tinangal dawak. Tawan mo't lang ni Rosa Injibol ay nanda ka noon nagpabalsa mo ay tinataya ka bagyan da. Ken, gimatang damutan itilungon na. In short, at nanangalay ti serbisyo ti No Tears Funeral Homes. At dalitarwara. Iktanon akado. Ada umay. Ringen nakmat ngato. Naanga na ito ang meeting kada kayo atanod. Tapno income ibingla na giti na seminar may. Sayat launay, kagawad duming. Kas OIC chairman ita, siya ko ti mangidanon kan kadwakmat ni Kagawad Turyang chairman ti Peace and Order and Safety. Umuna-unay, pagyamanan tayo, tama ko na pala nga drug-free, to'y barangay tayo. Lupay, adda sayang guseng, addan sumagmamanong agtutubo, nga agar aramat iti illegal drugs. Estudyante pa iti high school, sigon mutlaang kani principal. Ay, wan uay si Duming. Kinapudno na. Parikot damang tasyon ti baritong anak da. Barito kunam, Kagawad Turyang. Wan uay si Duming. High schoolan. Sabalin sa kantin na sumok na. Ay. Delikado, no kasta? Talaga Pasaray saan sa kanwa sumsumbra kiti klase na. Masapo lang matilo tayo ti pagtataudan ti ususarinda o ay sa duming. Dahita, ti may sa pagmimitingan tayo. Kinasaya at siguro kasarita tayo dagiti naganak kadakwada o ay si Doming. Amang ano, adda parikot ti ubing kadagiti dadakkel na. Sige, kasta ti aramidin tayo. Damag kumot o ay si duming. Mismon samot at amana ket drug pusher. Anya? Saan ka ngagsasawi ti kastano saan mo ama panagnakan tanod ugaw? Amang ano sikat isalitan ni Tasyaw. Isumit tinangig ko nga istoryada. Amumot lagayam rayta. Apay nga itala nga ibaga. Ha? Ket ibaga ka na kayo. Aramidin nyo kumamot trabaho yaw. Saan na rayta mangbagbag ka iti tanggad ti butay ti pagaliston yaw. Masapol la makasari tayo dayjay, Dumeng. Kakaasimot. Nagubingan pa ilang sa balin tinasumok na. Una na. Tamas daw kami no. Sa dino ti pangalalan ray ti usaran da.
At dalakit dinali madapuser dito'y barangay tayo. At nga ron nasao ti may sa tanod. Ti kanumot lang amada dya aboying ti puser. Anya, puser ti amada. Agar aramat matan di anak. Ay sus, anya daytan? Ngata, Apo, nagdakas matan daytan nga ama no bilang. Ala, tangay si katipinusgan ni tatang yung nga uay si chairman. Bayat ti kada na ija Ilocos. Kita ang baset. wala nang. Sa masapol ang maamuan ti kinapudno. Agsawar kami tintiro a barangay, ta amuan me, no asino na iti drug dependent dito. Tapno may kanday ti gundaway ng agbalbaliw. Marihab na ito kasmatlaan ka nang iti imuna idin. Kuma, voluntaryo asumuko da. Kasmatlaang ide kini ex-president Duterte. Tasaan da kaya timatukhang ako nada. Una, tadakdakas ti mapasamak kanakwada no saan da sumukaw. Kat maduktalan a user da. Kuna nga raw ni ex-president Digong, dalusan ti komunidad karag iti igos iti gimong. Takasanumot nga men, amin sa akrimen kat drugs ti ramot na. Husto kayo na nang. No, adda na pasamak iti agreement, arami ng iti drug addict, kunada. Kan adda pa iti naipadpadamag iti mismo at ama, rinamus na ti balasita nga anak na. Kat naduktalan da nakadruga ti langgong nga ama. Ay, wan, iso akitaan niyo basit. Madadaal tinaga tinagbugsutan a barangay tayo, a drug-free barangay. No adda man ng dagiti drug-dependent amakon kuna, no drug puser dita, anagumok dita. Tayo pagarup da, alimamiisan ti kampanya kontra iti maiparit a droga. Masapula madalusan tinagbugsutan kada iti kakasta at tao no damanen na nang. Tayo tinapalabas sa bulan kan tawon, awan mo tanda kita. Rumbang laan dumeng. Abangan ninton agangay, nagadugaya man ti drug addict dito nagbugsutan. Dinto mapasamak na itananang. Ngamin, napudno ni tata ang iti pagribangan na kas barangay chairman. Wan, abok dayta. Awan makunak ka ni tatang yaw. Sa nagaputa iso ti asawa ka ka, ibagbagak ti gastoy. No idilig mo, kadagiti daduma at chairman ti barangay dita. Modelo pailaang ni tatang yaw. Wala. Taurin ko nam a senior citizen, adu pailaang ti abaken na, no panangipatong paliti pagrebangan ti pagsasaritaan. Kat kas o ay say, kan sumarunon to kan kwa no mangabak ka iti umay a barangay elections iti dayto at 2023, no di damanan itantan, ay kat rugya mo na pugipugan dagita nga igas ti kagamungan, dumay. Wala na. Istoryan to pa'y ni tatang yung kanyak. Adda kano pa'y pada na a barangay chairman idi a babae. Manmanulang aruden amapan iti barangay office a pagbiit pa'y numapan. Uy, naistoryamat ni tatang kanyak na ita. Kahit na adda kanon iti opisina, tayo talag make up aramiden na. Kun, adda kano pa'y milagro nga aramiden day jaya kapitana iday. Kanya? Uy, gapo kano taawan dito iti asawa na. Taadayo ti destino na kas may sangarod a soldado. Kas taadan sa kanaw iti may sa kagawad na. Kastoy. Pinagdeket yung matado aramay yun, anang. Imparabaw yung ti maysa dita, maysa. Kasla di mo pa'y labaawatan mo ti ibagbagak. Ay, jak pa'y amuret ha. Kanumot? Sikap ay. Hanggang anya tinapasamak. Naduktalan nila kayo na. Kat pinaikat na at chairwoman. Wan. Kasta mo tinapasamak. Isuda iti kagawad. Kapit na. Ngam nagasat pa'y laang. Tadi na pinaltugan ni dadwa. Ngam tikaw dyan iti adamag. Pimanaw dan iti nasao a kagawad. Awan dan iti barangay da. Ay kaya manak, tanadanon da ka dito balayo, boyeng. Kaduak ni kagawan turyang. Uncle Duming? Kaya't da ka akasarita nga umuna, sakbay da giti naganakin ka balaw.
Ket sa pala ko ma, ta ipudnom ka na kami non niya ti agpaisaw. Ha? Pudno ka day, nga agar aramat kay ti may parit a droga. Kwa? Saan ka ngagdanag balong? Saan la ka akaungat winuan niya? Apay, anya ka di ti parikot mo, tanasumok mo dayta. Kwa, uncle, auntie, ngamin, tatatang kinanang ko, kanayon da nga agapa, Anya? ngamin kat, sa bali mo aramidon ni tatang ko, kan aglakla ko, kan agos usarmot iti shabu, Ha? Niya? mabaybay anda kami matan. Isa masadsarutak pa yun asumar kiti pagadalan. Saan ko nga amo dayta ah? Wen, tarabila ang ti panagapada. Sa ninanang, kanayon mo't ititong itan iti sabali a barangay. Kastagayam. Wen, uncle, kagawad, Nagalas nga arami din, tinaganak da ita. mababainak nga rod kadagiti barkadak kan kaadalak. Iso aday ta, nagaramataklangan iti droga, uncle, kagawad. Ngala, saan ka ngagdanag? Aramidan mi ti amin nakabaalan mi amang tulong ken ka, boyeng baro. Saan ka asumardeng nga agadal, boying barok? Saan mo adadaalin ti masakbayan? Well, tulungan da ka. Saan may akayat nga iti kabaranggayan mi kas kada kayo ngagtutubo maiwawa gapula ang iti droga. Isardeng mo kumanday ta. Kan ibagam kada kami. No asino dagiti kakadwam nga agar-aramat. Tapno maipanday jay rehab. No ibagak, uncle, kagawad, sigurado kaguradak, kan amangan no kabilindak pay. Saan kang danag? Manipo dita, adatanod amang bayabay ken ka. Tapno saan da ka amadangran dagita ako na makakaduam. Mabuti nga, uncle. Saan? Da kami, ti makamo. Nagpapan ken tatang mo. Masapula, mapasardang da itangar aramidan na. Sumangka angol mo ti amam. Nagdakas kit din ti aramid dagiti sinalpagan. Wan mo yang, ikarime. Tulungan da ka, baraw. Nagdakas mo tanti kasta nga aramid tinaganak. Tidakas na. May isa ka iti anak na ti drug dependent na na. Nagbalin a biktiman ti anak na. Ang aramidan mi amin nakabaalan may tapno mapugipog ti dakas nga aramid na dya tasyo. Isumot lagaya makaslay masinsuda. At dapay kutsi ni Tomas. Idinto taab mo tayo mo't ako markaramot dalaan. Ti dakas na. Mabaybayan da na iti anak da. Kan kanayon da kanong agapa, kan unang asawa na. Dahit tangarod ita. Dakkel ti epikto. Tinakurang apanangiwanwan dagiti naganak kadagiti anak da. Kasi dagiti ubing ang maiwawa. Kan agbalinda pa drug addict. Talaga. Isa pagtitinulungan mi asulbaran da ito. Ay, masapol lang da ita. Tano saan? Ay, awan mon dumay. Madadaol ama mimpinsan ti dayaw yo no agbalinon nga umog ti adik ti barangay tayo. Saan mi ngay palubos nga agtong palakastan, nanang? Confirm o ay si Chairman Doming. Natiliwakon no apay nga adadagiti pag natayo abulilyaso. Anya tinaduktalam, kagawad. Tano dugok? Umasidag kayo dito ikin kagawad pugak. Nanay. Papa nakapusas na ita tanod. Iso ti informer dagiti drug pusher ditoy o ay si Chairman. Anya? Isugayam ti may sa akadwa da tasyo. Kasta gayam. Sinalbag ka. Paibalod na kalakit day ni Chairman Gustay. Manjakon santang, saan ko na kayat?
Sus ka, boying. Di ko ngam mo ka sa pulam tumatlang da ito ay. Kan saan aya si kamatlang iditi nang isungsong kada kami? Saanan? Ngamin, kinasarita rak da angkel kagawad duming kan kagawad turyang. Anya? Nagpulong ka kadakwada? Ladingita. Imbaga kon kadakwadang agar aramata. Kan ura da kayo. Anya? Sus ka, apay nga imbagam? Manjak nga rudan. Iso adidak ko man pilitan pa'y. Maamuan ni amo da ito eh. Kat sigurado adakas ka kankwana. Nga agpapan ka ni tatang mo. Sige, Patroman, piliman nila. Ha? Nakagawad duming. Adapay pulis. Sige, anyat nagan mo. Kagawad ay kwa. Agsaw kay tinalintag. Si kakano tinangisungsong ken boying nga agaramat iti maiparit nga agas. Saan kagawad? Isukat iti mangilaklako kada kami iti. Wen, ngam imbaga ka saan ko nakayat ngam pinilitak. Boying? Hala, Patrolman. Isurot amin na kita di presinto kat may panday ti rehab. Sige, sumurot kayo amin. Kara namin nga ebidensya. Nagiti ususaran da agaramat iti droga. Imubingan ka. Ngam naglaing kan nga agaramid iti kinadagas. Kat si Kabuyeng. Sumurot ka man. Kan nagkita kayo kan tatang mo di presinto. Apay angkel kagawad? Natiliwan ni tatang mo. Nakto nga gilaklako iti may parit a droga. Babayan ti buy-bust operation. Nagiti kamang ti anti-drug ti pulisya. Awanan lusot ko ita. Awanan. Ay, nagtagtagay na pa manay.